Khur nakaslem jong unongsan Hima. Meghalaya State Kickboxing Association hak at pauterik uluber ahjar pesan kalapriang sngobhai ki khatwengut ki Nongïalehkai na ka team Revolution ki balawan phai na West Bengal hadian bakilehkai bah ka Pro National Open Kickboxing India League kani ki jingakop ka balalong na ka khatnyu tarik uluber hadu ka khatkanai tarik uluber ahjar pesan ha City Center Mall ha Siliguri West Bengal balapenlong da ka Foundation of Kickboxing India League West Bengal daga jingker shanlang lingba ka wako India Kickboxing Federation kidon laingut ki Nongïalehkai na Jylla Meghalaya ki bala job daga ba Khur ka title belt bat yok Khur ka song Pisa ka ba khatsan hajar tingka kini kilong ka Daniela Wanrah meliam ngap uju pa uju nong tudu bat u Frederick Kongsit kat ba ka Karin Judy Kharkamni bat ka Iban Kentiu yang rai kila Khur ki khusnam na benta ka jing tebet jongki ha Nongïalehkai haga jingkran jongki shakilat pathai khubor ki Nongïalehkai kila penpau ki jing sngo sarong ban mi khmat e Jylla hakum gani ki rensan bat kila penpau ki jing angnut jongki ban yo shu shu e jing job haga jing kop banwan kham tam haga Nongïalehkai haga leng ka perthei kila penpau ru e jing sngo ngu e ka team Revolution halor ka jing pedang sngo bha bakila yo Daniela Melena in the women's minus 60 kg. May I call upon Daniela Melena, who is also a champion. Please give our big round of applause. And also Joe Mountain. Last but not least, please, we would like to call upon Henry Consent. And also, we forward from the line, please support to receive the bouquet of flowers as a sign of appreciation. Shanlang consent in the men's minus 48 kg low kick. With me or not? Yes, sir. We have a national talent with almost empty hand. Simple, very simple idea. Let's go and play martial arts. We don't have much in our hand. I can say with almost empty hand, but with God's grace, that national talent has shown us that we can prove to the world that yes, regular boys. I do agree. It is not only kickboxing, although also are there. I do agree that we have the kind of national talent in martial arts. So medal for Meghalaya 240 plus 6. That means we have got 90 gold medals for Meghalaya, 64 bronze medal and 86 bronze medal, 64 gold medal or silver medal. No doubt, it is this kind of profile. It is a very popular game nowadays, and I really appreciate the enthusiasm. Maybe I can go to the extent of agility also. Your agility, three of you, has really made us proud. Has really made the state of the. 51 kg below the cover the West Bengal the long prepare ini masih mai ni ate way cuma lesson banse stu bah dan yang pada experience first time pada experience bah the interesting bahan yo kontak ma juga gua nado isma Assalamualaikum masyaallah special lajong kanya dan let match de ka event 51 kici de kalau ke nakas dengan la kai badu international player na de khana mala tebet he mala de international player tang apa beram kapan ni
em đây được phải nào mà không bắt đầu international pay apa ketika pas bang ya dan penting pun dengan kalau long kalau lihat tengah ini sama daripada bah atau kita kalau asyam stom yang anu kamangan saya persiang mangan lapan mereka keluarga match patuan yang saya lau mencok tengah kain Jangan kata carry jadi kagam ni nasyong hasa halat kornong dan dia nanti akan harga event ke minus 60 K1 kickboxing bat ngakan tu para Nongïalehkai Hima bat na team lajang dia ni hak dia kai bang dia kai ban sirama aku nak kompeti kendu namar ngim dan open anda jing syang ada ka 52 jong ka full contact tang bangim dan open anda dan dia kendu tang para Nongïalehkai lagi dia feel awan second tiga ikat thang jo pinang musik mat bangan dia bah practice sama nampai cakap thang men yo ikut ang ni sukhna kene ketika first time dia first time jong awak ko ha pilih dia lekat first time but peningkong ko ay mo you play upala penya yuti nga ki ni hakani ka Nongïalehkai jonga but nangit skam ba hadu bangan poi final kade ka jing dela jong play but hakani ka kickboxing India League Pro Open National Nongïalehkai haka low kick minus 48 kgs event but haka semi final ng kundo ya ka Nongïalehkai pada na West Bengal but ngala job ya ka unanimous decision haka final pada ajaran kad nga poi ram haka West Bengal hi daka decision but ngasko ba minta ngadang hapan trish tam susu na bangan la penyo ya ka gold medal ma kumpulan title belt yo Indonesia teammates ha but ngandang ya dua you play ban penya nanti ya kami ka Nongïalehkai dia kong ngai ngo yo play balari sumari ni nadu kami dami ini nasional ada dulu kue spesial sekarang kan Indonesia West Bengal mo baru kami ada bonfire sini ting nak ngai play ru ya isal Bengal mo balado kalam ni bati senior jongi mo bati Khur ni ai play di bagi hidon lang bati naru pestang hadu benda dek jog ni terungan te hajing syang ngaru Nongïalehkai haka 54 kg te hadu te ngam yo Nongïalehkai nama ngimbiang hakiar te nila persangwat na to nila persangwat persangpan to andre kapor ni kapor nga kam syasyo to ngala sya disqualify no Nongïalehkai jangan jisa ngam Nongïalehkai pada ukuran jangan pok skim de mairo ila kwa hiban ya Nongïalehkai de untuk kita sya kapor kam absu yang abang Nongïalehkai pada de kami nasional Frederick Council sama rekod mendali dan Nongïalehkai Nongïalehkai Kadisha West Bengal Siliguri juga kickboxing full contact ka event juga 54 kg weight 54 kg gua pernah jawab di bakam jerong yang ada tapi dia ta apa dulu job udah ka TKO ke apa yo ada ka point yo ada ka kick punch na body practice jangan mengkasih yang berkerap bang sang bukan yo bang di tahun takan ni ka title belt apa sistem bang kat bangala hai di dah ayo kene ketika first time berfi job ya di first time job bang ayo kau kena kata title belt people live you know fi ya nama Maharashtra tapi pisang pun nak kata Nongïalehkai let's say
dan ni je biar dia kawai dah kita khar kita orang nilai kasih ni kamu dia habar betul hakmat di body ngilak lakai full contact dia tang nampak body sha clip yang kalau kit long alau aja ketika full contact body dalam body dengan kick yang habar betul man long close kan benda punch berka Kayak thong yung pinang kadang ban jentun em se ban le kai pat skule di tournament se ban yo yang kadang kuat ai man yo yang tu no lebih strong kan terlibat ada badan mana yang fixing Kadang adanya lah iwan dam lima so masa apa lemparan mundur kena kadang cuma jangan kadang Siliguri National Pro Kickboxing bang ayah kenduru yai opponent ru pada para tinggi para meklai parlok ni habi alek kai bet ngim dah parlok dah ke game tang bangin ya ke game tangi habi alek bet kak balak hi tang ngin ya train sistem susu bangin yo usok macam ni Wanrah ya kenal kadang first time view ai kadang itu kan first time Trong chấp ai ngồi biểu lì mà nông bộ bằng thao ở đằng cặp cái chân dài thì giống như và từng giống ai đều chụp vào chụp nông tu mà sang sạ nằm tiang Nongïalehkai rồi cả 61 kg K1 agak National Pro Boxing để agak first round akan dulu ya nong West nong Telugu và nong Burom mà opponent dulu là kawit dulu kamu dia kawit kelas jangan ngasu kyu beka weight yang diberi dan dapat dah tarung Nongïalehkai nong ke game kalau nggak ya Maria bang bisa maka uru opponent yang orang dia besok mulak train stone mengaruh ngala train stone dia boy itu agak split decision game kalau orang bala job nah kalian jangan dan tabat Nongïalehkai push ke final nah tundu badu asam ban ngah kalah round itu ngai TKO ben knockout dulu job ni dah kata title na semua masuk komen mah bala ranam ni ka senang ya ka tahu jam besibon ngồi beli thao baladon dekat ni sini bagi lah dia nak Jylla ni kadikasi ada yang dapat stay jangan dia bentuk Khur Misal nasa cuma nak krem blok tu, dia kan kau yang aku beli sasam, lapar yang coach kamdadi coach, ada di sini Aris, Lorenzo, Warjali, Setual baru dekat ni, kamtam di kena macam, menikam jengjab kena di prestam jaki, ada mereka di prestam jaki, jengjab ira. Egi kena jongi barabar kilang beki balakre bakai hanu mar bakin junction thak ki practice prestam legi jin prestam jiki berseyo ini so kajib japlu ke amda ongi bade nanga bajok ne anu niu di prestam jiki legi jin dan ka blai bani ni kong de blai dan ka ni klam blai ngin pai ni jam blai wa ai ni sam ini kam hak sam pating prestam Kamu pergi ke Nongïalehkai jongki ni? Nak jangan bagi pergi Jylla lagi hari ni. Banyak kerana kata satar ke jongi ni, orang Kristam satar jongi nomor. Hindi mah pengaban yung jat menriu ni Khur ni, amba ibu jong kasih dengan satar mangi orang kibun kibisi orang nati sudah satar. Ngamde pengaban yang ni satar mangi lah dari Kristam, banyak dekat. Apa ya compare bak jinjrong bak kamdon cing itu nak ni. Ya jinjrong mah ngam dah jinjrong gadi kan jinukar jinjrong gadi jinjrong jinukar. Ba nilong technical, nitristom, nila baik banjam. Ya unu kanan ni kanu.